Kan kata mas sampajang maka jaga Allah. Begitu. Allahu Akbar. Nampakan jaki gerakan. Tapi ya kodega ga baca. Sujud rokok tau olahraga niat. Ya ko bacana bawa dega ga gerakana tau masikiri itu. Narek ko paring ngerak bawa dega ga baca tau tapakkor itu. Ya ko siangkangi garakangi baca si ba paring ngerangi ya na tiasa sampajang. Maka salat itu disebut nusuk khusus. Ini penting. Makanya jalalu nanya rota tamak kada. Yang penting anak pejapun namo dewa sampajang aja lalu. Maka dia guru takali sidendre jama lalu ina. Yang penting kan kamu jamang kamu pengawang. Ya nadega kamu jama tetap oleh jamu matu. Pak mana salalammu. Ya kongka kepala desa angka laporan na mana sang kami paresa tapi aku dega laporan na mana salan sulai tikam. Patarubani tamrana kayo. Ya kong kataw makada rutu mo balalin romo dega kamu lolong aku di misang isa na sampajang maka dia guru takali sidendre podang kadatan niya gapi palolong akong kanabalang. Guru ta. Kami kataw makada rutu mo balalin romo dega kamu lolong aku di misang isa na sampajang maka dia guru rata-rata tau mak bicara maki itu tau dia na sampajang sapa mi poli. Gak makir. Maka dia guru tempat mo jamay na. Napa mo pangulok ko nabita makomi kamampu ako